Lijepo vas pozdravljam u ime našeg fitness kluba. Evo, imamo gosta današnje radionice, Hrvoje Sirovec. Ja sam tu čitao, ne znam točno sve kako on to sve izvojil. GPC državni europski svjetski prvak, znači to je GPC vam je federacija u powerliftingu i GPA državni prvak. Hrvoje, imaš još kaj dodati za... Prijavim se za europsko GPA sljedeće godine, gdje se nadam da bom zel najveći total juniorima do 100 kg ikad. Ovo uvijek. Znači ovo kada smo naveli rezultate, to je juniorsko, znači juniorski državni prvak i europski svjetski ovoj GPC federaciji. Danas nam je tema naše radionice, vam je deadlift ili mrtvo dizanje. Na toj radionici malo vam objasnimo kaj se tiče anatomije, kako se vježba izvodi, koje su njezine varijacije, znači kako možete delati recimo sumo deadlift, kako možete delati ovaj plastični powerliftingski deadlift, kako možemo delati Romanian deadlift sa skorom ravnim koljenima, greške koje se izvode, koje nastaju ozljede, koje oprema se koristi v toj vježbi. Znači, Hrvoje je moj asistent, on bo probao isto nekim stvarima isto pomoći, pošto se on bavi čisto s tim powerliftingom, je važna ta maksimalna, apsolutno maksimalna snaga. Evo ima samo jedno, najčešće ljudi delaju grešku, znači dok primaš šipku, ili im je šipka predaleko od nogi. Na sredinu stopala, običaj šipka ide. Znači šipka ide uz nogu. Sredinu stopala, malo od noge. Sredina stopala, u slovce. Okay. Evo vučemo, znači kukovi su visoko gore, ramena su ispred šipke, znači nismo iza šipke. Znači ramena su ispred šipke, vučemo gore, uz nogu i zaključamo. Okay? Da, ali u samom momentu kad krećemo vući ramena moraju biti gdje je šipka, ne? Jer ako su napred, onda budete da išli napred. Okay. Mislim, ali dok ti nju primiš, ne mora biti iza, to kad krećeš vući ramena, onda automatski malo iza. Prije samog deadlifta uvijek stoji normalno, dobra vučem sumo, ali nebitno. Tak, samo bitno da stisnem sve. Da povežem cijelo tijelo od glave do pete, da budu sve krupne. Znači da vučeš ramenski zglop, ne? Je. Vučeš ramenski zglop. Ruke ravno, znači nema ovoga, nema navlačenja s bicepsom, leđa, noge. Znači natvor je, ovo je natvor? Da. U natvor uglavnom ljudima je dobro koristiti dok je lažno koje mogu. Jer je drugčije prenos na leđa, ne svako. Ovdje drugčije lat radi, opet tu drugčije lat radi. Sad ako se radi više serije, bilo bi dobro svaku seriju zamijeniti. Ali opet onu maksimalnu seriju, maksimalnu kilažu, još uvijek kuka kako ti je prirodnije, lepše. Zato za početnik je dobro nathvat. Pa ja radim iz deficita, znači da ja stojim na povišen, da mi šipka još niže. To je za oni koji imaju problem odvajati spoda, da dobe eksplozivnost spoda. Znači onda se staje na povišeno, ali da se ne stoji maksimalno 5 cm 6. Jer ako si još višlji od toga, onda se previše kvari forma i nema se taj carry over na glavnu vježbu. Ako on ima mobilno zadnje lože, nikak to ne idemo, ne? Da, ne ide, trebamo. Znači, morate imati mobilnost, ne? A za lockout, ko me teže zaključati tu, onda da je uteg na povišenome, ali nikad da je višlji od ovoga. Jer ako je šipka tu, onda si svi samo čučnu pod nju s nogama i ovo naprave. I mogu abnormalno tuđi. U biti bi tu trebala biti onda baš s leđima i s guzicom zaključati da se dobi na tom lockoutu.